Office Trekam jong Jawai Municipal Board hne kesengi kala play ke building first floor padang Shudapshna ha kamang tingka basan pusan lak lingba ka grand in 8 jong snem arjar arpoi hadu arjar arpoar. Yakini ke building lawan ban play do MLA ke Jawai Wailat Miki Shilla ubadeiru chairman ke Meghalaya Urban Development Authority rengkat ke jingadon langki MDC ke JHADC UO Lamin evening teron nang ta ki wahe shnong bapher ke Jawai bat kiwei. Kam ga dak ko wai penem burom ya kenika extension yang kenika office building yang ke Jawai Municipal Board nga ye nyo da ka kitbok kitwiang wa kenika building uman go kecing kerku nei benta untuk dukat ya kinong kre leni kiwa kre kenika office henry nei benta yang ke sor Jawai yang ibro ko wi nei benta kenika office uman go ka thau ye chang ka thau ye phlu ya ki jingmut ki wo pher nei bentau wan ra ya kate ka roi ka par bat kham tam ya ka khol ke chinger hapo ka sor Jawai ke wi dap de min sin usnya komen kham tam tu dang ongoi ki ko he duop sian su ni yo kam la la ru ki us nyang mo dengan ni ga da kan mo po da pay ki office yo kam la la ru we chno we thao te i woni kam le la da kam ong gi la da kwa yo ki changes hap stang chwai ne yo te nei te daw la da mun tu la da kwa i pun kan la ya ki ki jing em kam do bo ne jing to ku Jawai Municipal Board hap chwai pun to pun ki ya ka office tengah seniau komeno kamu mankat ni yo menchua lada pai isnem yu dede yo Jawai Municipal Board deman go kam kete ka office gowa dormant leni gowa emigo tamu mem mereka in the imi tangwa mem man aktif tengah seniau komen yo kam tam heti por mo kamu heti por kamu dang ongon tu heti por rupe mereka mo ni ba ile heti por chairman men ki staff le bon yo ye te jing em kam yo ki bon de ki penai de ki snem yo tu lok bat la da pai ki keri le chibet de si da mai por man chwa sa kut ki thep nei daw to mem thau do en rei wa si i keri bat kam ter chibon kam ta me jing to administration tengah senyap komen bahadir ke jing ti yang ngahos nem arjar khatra bode no ini jinge den mite ye chemo wo CEO haga tu kapor mande ye kalam ka mon utho la yo pun im lani upun krek kam man functional ye di office kunun kong ni omu ye nga ma to wa mem poisa la ong le kad ong le mem poisa tenai te daw te den mite ye bode ye lai lu ti rai ini isu aja ni to urban department ko pajak municipality ko kun sniaw ini kijinge hapur di udang lai TC ba no point of pandemic kan wo point of pandemic tem yo di utai ye te jinge yo di bodin teman de nete teman da put ke pandemic yo he tu muslim de mi no tu kijing ye ki yong ke tu ka thau he kai ke jai teman ni ke tu ka jing ye ki he tu tedem nete mani gorap ya kulman hai before tedem nete mi itu ki jingye mi itu jing ki wahar kom hai before emi ten jing perkhat yong nga ngop san bakala atau chigni ki issue ama made e batharaga ka tu madama gawla li pai li yo than boy the dang lai ba bi eba emi khajak bon ji benta ju bon ji guru gura hong nga jan labakla nai la khajak daw la ban election na ni ka daw ki issue yo ka Henry ngasnya wo kau nong mikmat kau nong yalam ngasnya wo untuk mut kau nong yalam bit untuk iwa hoy nga ukurin deno ya kiwan dijinge den nei te yu ten ye tu jing lai lu ti tho ye ki thau do phe lai nei vi thau cha be de te cha ma ham kut jai ki jing ye ki hadu da boy ki issue yu kau penman go chalu wo ye phe jai lui hadu em hadu da mi we nong sor gi nong dong te nga hai tu realize over to wa ka ni ge issue yo ka che
mi ga ule dui dunga ka MLA mi du the CEO le ni wo chairman ni office yang municipal mi Henry M ka mi gi krela na do na office wo pi kam ju hedge chno le ni du nong chong chno lu he tene te dau ka mi discuss si ka ra khanau chairman ni ni rongi wane kat kam man kat te ka process the right ka man ini wede tang ni chon meeting ni hedging to lan feel it ai silo te rongi kat ha ni ga sen dan put de ya ka ya kan ni ga expression of interest na juai put be ni silo Henry one cup ye go one cup ni nei ba ong kwa gi de lang wo ya ga juai we ga silo te kam man kat te em ki thau will offer ni bru more or less ke jing ya club ni unofficially the man go with a biang go the boy hagay di tao da yo biang takat tu to stang no yo execute officially tenete daw habi ulai at kam di pendor tenete daw katu muslim upun no ye se chisi the expression of interest ne ba have you follow yang the proper procedure ne ba ke ni man go kam go man very complicated le da baklai khajak bon ki bru ki wa kam man ka ni bakla khajak move live ki chukul tenete daw chwa wan u identify ke ka thau chwa le kam ong chairman ni ki public hearing em ka mi ke jingi fre la de opi na do ki wa he chno ki nong chong chno ki NGOs le ni ki stakeholder ki wa pher ku pher tenete daw em ni ke join meeting ko daw khut lang ni wo pa ni ke jingi fre lang yong yo wa ro ki stakeholder nang wa yo yoi ya ni ke lan feel kam ka te yaki bi tuan ki benta kamu da club chairman tu just ni aupi kam tam he point lo yung ka 14 finance 15 finance ka tight grant and tight grant kamu man kaste boy mo ka kamu man kaste de idikul masuk ni kan mo pa proposal wa ne ba da boy ki demands na po yung ka ne ta na po Shillong na po na head office wa da pan ki proposal kamu da sniaw pintu haging lalu ti yung ijibon di bentang dele na do na wasdang na do na debut distribute yang itu di blue and green bins na bentang segregation na do wo the yang itu di truck yang ka compactor wadang poi ni wadep ke JCB dang debut the ke ni ke building kamu man katte de yo extend sa floor wa kat kon yo bio so kat tu de yo kini ki of kinong kre wa u ya kre i thau wo biang ni ba municipal and chibun di benta kamu man ye gani ke conference hall le kamu man kat tu de yo ki le awareness program ki wo pair na post ko do em ka ba pun sinyal tho hedging to wa ka cleanliness le ni sanitation but ki di benta te chibun ite ki wa kam ni u ne yang chairman nan board di benta nang ongoi ro dang board yo belik ni gapsar na board ngori kamu man kat te girim to memory yang itu kat ikalan feel ne ba pasnya tho i rap chimpor ko menumala Henry E sedang ni identify pada dia sanction ni le ni benta yung ini ki recovery center ki wala sedang ni katte upenchna ta kam resnya pi kamba itu bi in situ nala ki wa kam man katte ki kam ki jing pengkre da large mat nang wo diada na ka jing penjak kriya ya ka wa mentudu ge yung i bat kam jo le kamu man katte da emi ka proposal ko da phai ko da yo sa suka tu pha order yo thit ya ka ni water tanker kayo supply thagi function gi warap e hay door gi warap duna nang yo pensuk yo pai pa pat kam ju le em ye process wo thik ye to successful yo ne bentau pensuk wo tan ye ki no kini septic tank pat kam ju le ye ka tai ka thau yo mi go em po sabak buswang mem diu i idle liga kam man katte de chna yo approach road de keriga ye fencing kan tu sa so perkhali ikan ye benta go le ai tai go wirap no ye ka ni ka office ki yung chibon ki benta bat kam ada yo ki kre hedging to ne benta tu sorok hapo ya musiang tai kam ku na wa nang ba wo mi akmat DC office le tu le kam da ya chman kan pa ne ye ne yang yung ka tu he snong ji to ya musiang le sia pa ya kre lang mo ik na yo smart pendep ya ka tai ga project ka tai ga scheme hai tai le but chibon ki benta bat ki scheme chaki ni ki locality dia ada perchangi kakak bayi kakak menjok jam ke fund ko FI han wat katte le ni isni do dawan le chibon ke fund kam raung ni daw em ke fund hal jing to ni ba MR benta ki grant yo ini yang ga central government ko em ga tight grant ko an tight grant
Ledar tight grant gua habai specific kat kam di kon ki kriteria gua bo yaitu hak proposali kan tai gua chong wan ka jingi yang office gua kam ki scheme gua propose.